Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kinongnya kali kamai kebedan hapok ke lama jong ke All Jaintia Commercial Vehicle Tourist Association bat ke Joai Shillong Tourist Cabs Association haga sengiba ar jong ke ar puhun reuterik ubna risau arjar ar puai kila penlong da ke jingra plakat bat te lama yong ye ki kali kamai tourist haman leki jaka penyang kali kamai kebedan ha West Jaintia Hills District bat ha East Jaintia Hills kum shibenta ban persya ye ke jing pentrekam ye ke All India Permit bat ke jingkiu dor jong ko penyang petrol bat diesel. Unong elam jong ko All Jaintia Commercial Vehicle Tourist Association uba paila koridor lingkot haba keren cikilat pathai khubor ula kentho ba ka sarkar jilla hapa ka jingelam jong ka National People's Party kamshim la perkhat satya ya ka yap ka im jong kinongnya akali bat ya ki paj ba babon balang. Hagajo gopor kinongnya akali kila dawaru ye ka sarkar ban penne bet de ka 3 state tourist permit am de ka All India permit ka barem dor ban penhiaru ye ka dor jong ka penyang petrol bat diesel. Ngayanya ini neliang ke association yang ke neliang mau yang nonggre. Namta yang iki wa ka mai gere nite liang wa ka mai sejuai. Kerpat ya ka sarkar MDA open year door sebagai yang ni ke pensengak sebagai yang ni ke tourist All India Tourist Permit open net sebagai ke lay state kami o kemajak po woyo ubam naga kemai geri ya te ke sarkar memperkhat be ni wan yo ya kata ke pisau su ya kata ke permit naga lejar saga arpusan kami kini kinon esi khasana jasan spa katewan laduk nin senam haduk ni senam dem ke lockdown kejing kemai lem yoi tu su kot geri la da ai naduk ke DTO depan ku kot geri haduk ke STA la ku kot geri haduk ke peniang ku tekerpat ya ke sarkar MDA open sengek chwa ke open terekam ya ke ni ke permit nagaliang ke All Jaintia Commercial Vehicle Association ne depan mani ya kan ni kajing yarak plakat haki stan ki oper ki em po rilom Jaintia na do West Jaintia Hill District barkam jo le ha East Jaintia Hill District ko wa I kam ka seng kinong ka mai gari da percha juri por penrem juri le ye ka sarkar MDA ko wa na khnyot pen palan hado ka te ye I kam ki driver ki nong mala ki wo im sngi u ka mai jak po de ka kam ka mai gari hawa kerunyi segini ki snem ki rodep ar snem wa yo am kecing how you let mai yo new COVID-19 wa bon na kinong ki mala kam tam ki driver yo de lali kamai kamajo kamai karo dang berkhat I gini cing sendet ke sarkar depan krek kam go de yo ye go hukum na ne go order na tai na po Delhi ko yo pen ku ye dor yong gini ki parmin na kali hajar cega khatsan hajar ban bentagi kari go MAC depan ku hado ar hafsan hajar kani deman go kecing ko kro hado kate ye I kam ki driver ki wo kamai yo pendapen biang haga yung gasem gyong I sagawi ko wasnyau si utip ka jing yo ben ka jing khnyot ben yong gani ka sarkar MDA ka sarkar me khalia gyong I wa de yo I waro wa ka jing ku dor palat yong ka pnyang garina do ka petrol ka diesel kani bo ko skiet ka jing ko kro do ka te I kam ki nong ki mala ba di jing to ko ni ki sen kamai gari QM borok hapok kalama yong ka All Jaintia Commercial Vehicle ida penrem jori gani kicing le yong sarkar wat kamat TV wato wa mare kuruni bunai ka sarkar depan krek kam go yok phain ye ki driver gi tri gari gim phem dap su ya kini parmit bar hijing to gani na kaliang yong ka sen ida do wa jori go sarkar wo extend go lene boy por go sakat tu kan ni bunai hijing to wo gi parmit te perchang ibe chem wo DTO wo assistant commissioner yang ka transport long dak hanai I wato wa kini ki order warok wan gina Delhi ne tai pag cingkeli ko mi ne kate to da ka sarkar mi khania yang I em ko kicing ba khle em ko kicing ira mi yukrumi ki pha chikatai ka dorbar thawai ne tai dau pen rem jori ya kani kicing le yang kani ka sarkar mi khania kham tam ko le ben I kirit kiria ko imsni dai kam kamaja ko dagi kam kari yang I di ubrom di nombar buat em lang sekretari di dekat yung I di em lang nga kamunong jalam yung ki
Apo isentia taksi owner driver. Acem gejing Yoi kepniang ku makudor malangas ni. Mana pa igabay gari nang manukam jo. Naminta gadaw. Acem gejing yang bahaga sorkar upay dem mo yi. Jing diung i wakamay. Malangas ni. Dari bengkui gabay gari tak gurot pat ba. Untuk do yi isnya dalam bengkui gabay gari ini. On biya tak bagi pat ba. Ya. Nang ga sorkar. Apa jing dawai ui. Kan ginong ya gari. Snya ba. Penyer dor gi ya ga umpniang 100%. La arsnem njo ilaliki. Sorkar kam jing map ko yi. Tax woper. Leyui haduk gi tax woper kudor. Haduk ke permit kudor. Snya ba sorkar baik i urit uria macam jeng uman lagi sini wakamai i kate prateli kitaks wahab isu berkat ya gari giyong wakamai penbiang ya gari motor cina ya gari mo urai ibiyung kasem ibikon giki bomyo de pelang sakisti le hab isu kate dabon pa wayui Abon wacatan kisti, menjadi pendiang, menjadi usul kisti. Do ini kenten siapa bahaga sorkar. Baik, yai, urit uria, penyer dor ya umpniang, kenang ile, yo ye pendiang ye kot Islam yo. Dap daga mesin kusnya pia, awada yoi kejing mamap ke sorkar yai. Apo kasitri yang ko all jantia, commercial vehicle ya langi nadu gini gipana gini dep. Udah kerpat debu de kecing tok sak sorkar kamtam ni to ke transport department wa uap ko udam syo ko pen krekam ye gani permit mo ko ada tip wong pen krekam ye ko all India tourist permit ndrei ina kaliang gasen gari yang itu ko kamai na Jantia Hills hills mun po pasti yang ikerpat ke sorkar wato landaman kat uman le penek syo ga ye gani ko listed tourist permit buat pun kerekam gi ko all India tourist permit wato thau lai po Assam sabar yang kastit yang imju lai siwi ko le to kicing rem dor gawi awle ke listed tourist permit chongdor ka do hajar despa system handrei mentuan ke sorkar ko pun kerekam ye gani ko all India tourist permit ko ye ki isi Keri ku MAC chongdor ki do arhasan hajar system wagi non AC chongdor ki hasan hajar MK system kate to kecing yang kam tri wagi nong ya keri ku empo keseng wa uki pendap ki kot keri nemo uki wo pusai ki kon ki yang mo de yo sekawi le gini kisni kecing kudor berpalat pot ke yang ke peniang na do petrol ke diesel kate le man ke kecing wo bu sekawi le hagani kali pau tadi dekut ipor yang sorkar wilayah wa renew kot keri lam renew the top 5 ni de kejing oman perdi gini lockdown ngadu ke fast lockdown lockdown hadu oman hadu kat ni chem jing de kerpat ke sorkar kerpat ke transport department kerpat bor yu halor warok MT go wi penpat ini wasnyau ha penkrek kam swa ya gani ke listed permit kamu ikwai weng nok chwa ya kata ke all India tourist permit wakam ju le da to i wahoi sia bahapat ya kejing kudor balat yang kepniang buku na gui kesni degini don kikenten yunuti wa sorkar wa apa ye jing sia yang